lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC Twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Now, do you accept that it was wrong to send a SAPS document to somebody outside of SAPS? That's my simple question. Khale ka mbhoni ya le xihundleni Witness F ku nga Sejeni Fani Nkosi a nyika vumbhoni emahlweni ka mani na mani eka khomixini ya Mahlanga. The gunman who shot Witness D shot him from the car. And that could only be possible if you've got a highly trained gunman. Khale ka phorisa ra Special Task Force aya ekhoto hi swihehlo swa ku dlaya Witness D. Mudzaberi Rulani Mukwena a khomiwa tikweni ra vamatiko. Eka hi nkarhi wa mahungu ya SABC eka SABC 2 na eka channel ya mahungu ya SABC Lihaye hi vuhaxi bya DTT. Riperile mutshamaxitulu wa khomixini ya Mahlanga Muavanyisi Mbuyiseli Mahlanga u bohe leswaku Witness F a nga ha nyiki vumbhoni exihundleni. Ekusunguleni Sejeni Fani Nkosi u pfumeleriwa ku nyika vumbhoni exihundleni, kambe Lieutenant General Shadrack Sibiya u vuya a endla xihoxo a boxa vito ra yena. Ku nga leswi Muavanyisi Mahlanga u ri a swa ha bohi ku va Sejeni Nkosi a tumbetiwa xikandza naswona vumbhoni bya yena a byi hehli vanhu vo karhi hi vugevenga. Endzhaku ka xiboho xa Mahlanga, Sejeni Nkosi u le ku nyikeni ka vumbhoni eka ntshamo commission hi xiviri ePitori. U vuriwa ku va a ri phorisa leri a ri endla vuhlanganisi exikarhi ka General Sibiya na vanhu lava hehliwaka ku va swin'wana swa swigevenga swikulu laha tikweni ku katsa Vusimuzi Cat Matlala na Katiso KT Molefe. U vutise leswaku kwalaho ka yini a teke dokete le maphoriseni a yi nyika vanhu lava. Hlamusele yena leswaku dokete a yi se hangaleka na swiyenge swa mabulo a yi amukeriwangi hi ntshamo. Ka Sejeni Nkosi u tlhela nyika vumbhoni lebyi bakanyaka swo tala eka vumbhoni bya Lieutenant General Shadrack Sibiya. Why did you deem it appropriate to share an internal confidential SAPS document with somebody outside of SAPS? You don't know? I don't know. Do you accept that it was wrong? I don't accept that it was wrong because of even General Sibiya sent it to me. I can hear you. General Sibiya sent it to you, you are within SAPS. I'm asking you a specific question. Why did you send it to somebody outside of SAPS? This is a SAPS document. Yes. Now, do you accept that it was wrong to send a SAPS document to somebody outside of SAPS? That's my simple question. Can we pack that one? And No, then, I don't want to pack it. I'm begging you. No, I don't want to pack it. Wanuna lo a hehliwaka ku dlaya Witness D eka ntshamo Mahlanga u ta tlhela ekhoto vhiki leri taka. Matiphandile Sotheni a ri ekhoto le Brakpan laha a nga langutana na swihehlo swo dlaya Marius Flam van der Merwe loyi a ri Witness D. Sotheni u vula ku va khale ka phorisa ra xiyenge ra Task Force exiphoriseni. Iro sungula ndyangu wa Marius van der Merwe wu hlangana ni wanuna loyi ku hehliwaka leswaku yena a nga n'wi balasela a n'wi dlaya, laha ndyangu wu nga tsandzeka ku tikhoma a wu ri ni gome swinene. Maphorisa va vula leswaku ku kumeke maqulu ya xiyimo xa le henhla loko ku khomiwa Sotheni ni ku tlhela ku tekiwa movha lowu ku hehliwaka leswaku wu tirhisiwe hi siku ra ku dlayiwa ka van der Merwe, lowu maphorisa va vulaka leswaku u wa murhandziwa wa Sotheni. Ku tshembiwa leswaku endzhaku ka ku va Sotheni a tshike ntirho exiphoriseni 2019 u ye a ya tirha endyangwini lowu nga duma swinene eHoughton tanihi murinzi, laha ku hehliwaka leswaku kusuka kwalaho u ye a ya tirha eka ndyangu lowu a wu ri na vuxaka ni lowu wa le Houghton. Kambe maphorisa va ri ku dlayiwa ka van der Merwe a ku ri ntirho lowu a wu ri wa le tlhelo tanihi leswi ku vuriwaka leswaku u nghenisiwe ka wona hikwalaho ka ntokoto wakwe. The gunman who shot Witness D shot him from the car.
And that could only be possible if you've got a highly trained gunman to do so. He shot 2 shots and witness D was killed by 1 shot. So it tells you that given the background of Sotheni, they knew that Sotheni would do a clean job. He would execute and eliminate witness D on the spot because of his training, because of the training that our special task force members receive. So they knew that he was the best person for the job. Loko maphorisa va vula leswaku ka ha ta khomiwa vo tala eka movha lowu va nga baleka hi wona hi siku leri va nga endla vugevenga kumbe ku dlaya Van der Merwe. A ku ri na Sotheni Viandri Pretorius loyi a nga va a ti dlaya hi nyenyanyana na un'wana wanuna. Well, in any hit, there is a mastermind. There must be a hit orderer. So the investigation and hopefully Sotheni will tell us who ordered him. Because we do believe that he was then roped in because of his expertise, and they knew that he will do a clean job. 1 shot killed witness D. So they got the best, like I indicated, special task force members are highly trained, specialized. And when you look at his background in the police, he was a marksman. He's close to a sniper. His skills, he's highly trained. Sotheni loyi ku tshembiwaka leswaku u tirhise xibalesa xa AK-47 u langutane ni swihehlo swa tsevu ku katsa ni ku dlaya, kambe xibalesa lexi tirhisiweke a xi si kumeka. Khoto le henhla eJoni ya ha ta teka xiboho mayelana na xikombelo xa khale ka President Jacob Zuma. Dr. Zuma, Advocate Dali Mpofu, u lava leswaku ntshamo wa TRC wu paluxa vuxokoxoko lebyi ango byi komba matikhomelo yo biha bya mutshamaxitulu wa ntshamo muavanyisi Sisi Khampepe. Our objective is the removal or termination of the appointment of the chairperson for the reasons, particularly the actual bias, alternatively the reasonably apprehended bias. Now, admittedly, and for good reasons, the president says, I'm not getting into this thing about the actual bias because he says, I don't know the facts. Fair enough. But he says, as far as the reasonable apprehension of bias is concerned, I am saying that there is a case to answer. And for that reason, I'm not opposing. And for that reason, the court is at large in our respectful submission to grant that. That would be the end, and that's why we're raising this up front, because if the court were to do that, we all pack our bags and go home. But it's unlikely that the court will do that. Malangute mahungu eka SABC. Ku tlhela languta hungu leri nga rhanga mutshamaxitulu wa Khomixini Madlanga muavanyisi Mbuyiseli Madlanga u bohe leswaku witness F a nga ha nyiki vumbhoni exihundleni. Ekusunguleni Sejeni Fani Nkosi a pfumeleriwile ku nyika vumbhoni exihundleni, kambe Lieutenant General Shadrack Sibiya u ya endla xihoxo a boxa vito ra yena. Ndzelekano le xikarhi ka Afrika-Dzonga na Zimbabwe lowu nga riki na darada wu nyanyisa ku hangalaka ka ntungu wa swindumundumu. Leswi i ku ya hi holobye wa swa vurimi John Steenhuisen. Steenhuisen u rhangele pfhumba ro tlhavela tihomu nsawutiso wa swindumundumu exifundzeninkulu. Holobye John Steenhuisen u ri tinyarhi leti lahlekeke to huma eZimbabwe na Kruger National Park hi swin'wana swa swivangelonkulu swa ku sungula ka ntungu wa swindomundomu eLimpopo. Tinyarhi ta Afrika hi ntumbuluko ti hlayisa ni ku va na xitsongwatsongwana xa vuvabyi bya swindomundomu. Ku pfuleka ka mindzelekano exikarhi ka Afrika-Dzonga na Zimbabwe swi endle leswaku swiharhi swi famba hi ku olova exikarhi ka matiko lamambirhi. Tindlopfu leti sukaka eZimbabwe ku lava madyelo ni ndhawu leyi nga kahle ku va ti tshama kona kumbe ku hanya eka yona ti tshove rirhangu.
Limpopo is one of those provinces that will always have to have some form of vaccination, prophylactic vaccination on that interface. There's two big problems. Zimbabwe has a major outbreak of foot and mouth disease, and a lot of the infection that we have comes cross-border. But the second thing is the border here in Limpopo with the Kruger National Park. The buffalo here in the Kruger Park are a carrier of FMD. When the fences are broken, either through by elephants or other animals, the buffalo get out and there's a cross-contamination that happens with the cattle, and that obviously creates a unique problem here in Limpopo. Steinhazen u ri murhi wo sawutisa wu languteriwe ku fika laha tikweni ku nga ri khale, laha va nga na makungu yo sawutisa 18 wa tiphesenti wa tihomu etikweni hinkwaro loko ku hela lembe leri. We're now waiting for the next big shipment of vaccines to arrive in South Africa from Biogenesis and from Dolvet, the 5 million and 6 million, and that will then really give us the scale and reach that we need to hit our target of vaccinating 80% of the national herd by December this year. Hi le tlhelo van'wapurasi va bumabumele muxaka wa tihomu ta nghuni hikwalaho ka ku tiyiselana ku lwisana swinene na mavabyi ya swindomundomu. Nguni, I think, has been exposed to foot and mouth disease for millennia, and because of that they're more resistant, or resilient is probably the better word. We have this group here of 70 bulls comprising of Pinsgauer and Nguni, and then the crossbreed Pinsale. All of them had symptoms, but the expression of the symptoms was the worst on the Pinsgauer and the least on the Nguni. So we had the first symptoms seen here on the 3rd of February, and by the 17th they were not expressing themselves again. Sawutiso wu languteriwe ku hangalasiwa exifundzeninkulu xa Limpopo hi xihatla. Holobye wa vutleketli Barbara Cressy u ri Afrika-Dzonga ri karhi ku antswisa matshalatshala yo pfuxeta swiporo laha tikweni. U ri leswi ta olovisela vaakatiko ku kota ku tlhela va famba hi switimela ku nga ndlela yo chipa hi swo famba swa mani na mani. Holobye Cressy a vulavula nhlengeletano ya vutleketli eMidrand n'walungu wa Joni. First of all, we have to acknowledge the significant role that the taxi industry plays in transporting 83% of those who use public transport. It's a black-owned industry. It's extremely agile and flexible and very efficient. What we also have to recognize is that in most economies, passenger rail is the backbone, and taxi services would be still very important in an integrated transport system, serving those areas without rail, but also, of course, dealing with first mile and last mile. So revitalization of PRASA is a central priority. We're now up to 116 million passengers. We need to get back to where we were once upon a time, over 400 million passenger journeys. But that is work in progress, and now that we've been allocated money for signalling, we're hoping that we will be able to increase the number of trains that we're running on our lines per hour. Maphorisa le KwaZulu-Natal va ri wanuna loyi a ri mihleteleriwa loyi a pfaleriwe xitokisini xa le Ntuzuma en'walungu wa Durban u baleseriwe a lova hi maphorisa endzhaku ko vutlela phorisa xibalesa. Mulweri wa maphorisa xifundzeninkulu lexiya Colonel Robert Nichunda u ri wanuna a khome mayelana na swihehlo swo dlaya. U vuye a dodomisana na maphorisa mambirhi loko va n'wi pfalela laha a nga vutla makhiya ya xitokisi na cellphone ya rin'wana ra maphorisa. U vuye a baleseriwa loko a ta va a vutle na xibalesa. An investigating officer and a colleague went to the police holding cells to charge a suspect who was arrested on Saturday for attempted murder. After charging him, the suspect somehow got agitated and he became angry for some reason and fought the officers. He managed to overpower them and took keys of the cells from them because they were not armed, as it is procedural that police officers who are inside the cells must not be armed. So during that scuffle, they called for backup, and members who responded were armed police officers in uniform.
During the scuffle that continued, the suspect managed to grab the firearm from one of the officers, and that's where he kept them hostage, as he had the gun and the keys, so he locked the door of the cells, shooting at members who managed to hide from him inside, tactically so, until the other officers who were tactical managed to penetrate, got inside, and during the operation, he was shot and fatally wounded. mali ya kaya randi yi telerile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 wa tirandi na 76 wa ti-cents. Mpondo i 22 wa tirandi na 27 wa ti-cents. Euro i 19 wa tirandi na 24 wa ti-cents, kasi pula ya tiko akile na Botswana i randi yin'we na 19 wa ti-cents. Minkavelo a yi ri ehenhla eka Johannesburg Stock Exchange. Nsuku i 4,909 wa tidolara hi ounce. Platinum i 2,105 wa tidolara hi ounce. Kasi oil mbisi i 101 wa tirandi na 81 wa ti-cents i mphongolo u ri wun'we. Khale ka mudzaberi wa Mamelodi Sundowns Rhulani Mokwena u karhi ku pfuniwa hi hofisi ya vuyimeri bya mfumo Afrika-Dzonga etikweni ra Algeria endzhaku ko khomiwa etikweni leriya. Mokwena u khomemela na swihehlo swo tlula milawu ya le Algeria yo khoma mali kumbe ku kumeka u ri na mali etikweni leriya. Mudzaberi u yimisiwe hi maphorisa hi le rivaleni ra swihahampfhuka ra le Ntsindza Algiers. A lava ku khandziya xihahampfhuka kambe a khome mali ya matiko mambe ya ntsengo wo karhi. U vula leswaku a nga yi paluxangi mali leyi a yi khomile. Mokwena u sukile ka xipano xa MC Alger xa le Algeria naswona a karhi a kongoma eLibya eka xipano xakwe xintshwa. Hi ntirho lowu wa Libya u tshemba ku va a ta va un'wana wa vadzaberi lava holaka mali yo tala laha eka tikonkulu ra Afrika. Waka hina mahungu lama mkhomayana ka siku ra namuntlha. Tsutsumukani kona eka vuhaxi bya app ya SABC Plus na ku haxi bya DTT eka SABC Lehaye. Xiviko xa maxelo xi ta landzela endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. A ri perile. Mawunda no khensa ku va u nisile nkarhi ra haperile a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku ri ku timpfula na moya eka ndhawu to tala ta tiko ngopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo 60 chances wa timpfula ti nga languteriwa ku ya ku le xifundzeninkulu xa Gauteng kwasa le xifundzeninkulu xa Mpumalanga na xifundzeninkulu xa North West kasi loko ni helela xifundzeninkulu xa Free State kona nakona u nga ha langutela mpfula ku ya exifundzeninkulu swin'wana swa Gqeberha ku ya ku xifundzeninkulu xa le Northern Cape na le Western Cape kasi siku ra mundzuku kona i xiyimo lexi fanaka eka ndhawu to tala ta tiko 60 chances wa timpfula ti nga languteriwa exifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa le Western Cape na le Northern Cape kasi na loko helela exifundzeninkulu xa le Free State kona nakona u nga languta mpfula nga kona 30 chances wa timpfula ti nga va kona kasi ku ya exifundzeninkulu swa Gauteng na Limpopo North West na Mpumalanga kasi a hi leswaku a hi lemukisa yini vavumbi va maxelo eka madyambu ya namuntlha ku languteriwa mpfula ya tilo ngopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Northern Cape a hi leswaku maxelo ya swifundzankulu ya tshamise kwini hi rhanga hi xifundzhankulu xa Gauteng u nga ha langutela maxelo mo hola kahle loko u languta etindhawini to fana na le Joni laha yi nga kwalomu ka 13 ku ya eka 26 kasi loko u languta Pretoria yi ta vereka 15 ku ya eka 26 Bronkhortspruit yi ta vereka 14 ku ya eka 25
languta xifundzankulu xa Limpopo loko languta Thohoyandou yi ta vereka 18 ku ya eka 26, Giyani yi ta vereka 19 ku ya eka 28, kasi languta Phalaborwa yi ta vereka 20 ku ya eka 28, kasi Mokopane yi ta vereka 17 ku ya eka 26. Languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo mo hola laha nga ta ku nghenela mpfula laha na lahayani. Middelburg yi ta vereka 13 ku ya eka 25, Carolina 12 ku ya eka 26, kasi languta eMkhonto yona yi ta vereka 14 ku ya eka 27. Languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo hola loko languta ndhawu ta ku fana na Ulundi laha nga ta vereka 17 ku ya eka 29, kasi languta Durban yi ta vereka 23 ku ya eka 29, kasi Kokstad yi ta vereka 13 ku ya eka 25. Xifundzankulu xa le Eastern Cape u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta ku fana na Graaff-Reinet leyi nga ta vereka 16 ku ya eka 34, Willowmoore yi ta vereka 17 ku ya eka 32, kasi loko languta Makhanda yi ta vereka 18 ku ya eka 31. Languta xifundzankulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo mo hola languta ku nghenela mpfula loko languta Beaufort West yi ta vereka 20 ku ya eka 29, George yi ta vereka 18 ku ya eka 26, kasi loko ta Riversdale yi ta vereka 20 na yona ku ya eka 28. Languta xifundzankulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ta ku fana na Kurumani 16 ku ya eka 28, Upington yi ta vereka 34 kasi languta Springbok yona yi ta vereka 22 ku ya eka 33. Languta xifundzankulu xa Free State lexi laha ku ta va karhi ku nghenela mpfula loko languta ta Bothaville laha ku nga ta va karhi ku hisa loko ka ma 15 ku ya eka 32, kasi languta Bloemfontein yona yi ta vereka 14 ku ya eka 30. Languta xifundzankulu xa North West yona u nga langutela maxelo mo hola laha ku nga ta va ku hisa loko languta ndhawu ta ku fana na Tosca, kasi loko languta Rustenburg yona yi ta vereka 15 ku ya eka 28, loko languta Mahikeng yona yi ta vereka 14 ku ya eka 27, kasi languta Taung yi ta vereka 16 ku ya eka 30. Laha ku ri maxelo mkhomelo na ka madyama namuntlha hi raperile.